Eturi yake evanire gumbite itura ria Grogon Kiamaiko Nairobi vuvwa mwaki munene gututhuka na kuvevia nyomba cia ekari. Andu aria mahireirwo haha ni 150 aria maraire nja aria maraire na heho nene muno. Ekari marauga matingivota kwereithia gitumi kiria kiracungiriria mwaki uyu no marakwa urai mutungi wa ngasi uria uraripokire na gucungiriria mwaki ucio. Kijiji wana shughuli mingi, watu wengi wanatumia gas, pia kuna mambo ya stima, so haswa hatujajua kabisa ni nini. Ekari aya maina kigiriko kinene ngorori ciao marauga marere njambe vore na matise ne mambiriria ko tondo indo ciao ni iravire cionthe. Mimi sina chochote, utalilia nani? Mimi kuomba tu Kenya mnaweza tusaidia ya kukula ya kukunywa, tuna wajikuu na tuna chochote. Reke njuge gutire mundu arahotire guthara kindu, ona ciana ire haha gutire mundu ibuku kana karamu, gutire mundu we nguo ya gwikira, gutire mundu we gitanda kana ngondoro. MCA wa Kiamaiko ni arekinyitie na kwirira ekari aya utethio ovo arugamiriri enge kuma ofisi cia thirikari ya Kiamaiko ni marekinyitie kuo. MP yaitu tondu tayu ni atumite andu ake haha eri aria mweguka mamenye uhoro wa guku nigetha tuhote guteithika. Turahoya andu awendi mwega toro hamwe na thirikari itu ya county na national government matuteithie nigetha andu mahote gucokia nyumba ciao na mahote gucokera muturire wao wa kawaida. Adam Hussein urane mutongoria wa mbeu mbithe itura ririu aureti atongoria matigakora ni kwaria kutheri no muonanie na cieko. Tuonesheni hiyo serious yenu ambao mnasema mnasaidia community. Tunataka kuona hapa, si kuona hapa tu siku kutafuta kura. Tunataka kuona hapa sasa ile tuko na shida. Tunataka kuona hapa sasa ile sisi tunahangaika. Sisi sasa ile nyinyi mnataka kura zetu ndo mnakuja. Ngeri votera Inoro TV mbetagwa Mire Wanjiko wa Wanja.